Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat umay mo ibaga pare Pilo. Agsyat tayo manayin pare Alan. Enjoy. Ay nawa, sa dino kumapay. Hindi balay manan-ang. Amangan no agungot ni bakit ko pare. Ay nawa, aping agpandir ka kininita. Kit kalibin mo laang mo teta. San kayo pa'y mo't anak kasal? Ha? Di may palubos aparitan na ka pare. Di ka agpaabak ah. Kasanulangan no. Basta, urahin ka di balay inton malam. Siya akong ti makaamoy taarak ang pulutan ta. Inton bigat latan ti malam pare. Kalpasan ti trabaho tayo. Tapno makapagrasuna. Nakitak day jay, Alan. Ha? Ay nawaw. Nakitam dan niya. Kinasarit na nakaday jay apilong. Anya manan timbaganakan ka? Inawis na ka manan? Anay, saan mo't bakit? Ay di nakman ulbudan si ka? Pudno ti bagbagakan niya. At daking ka numamati ka uno saan. Basta siya, pudno ti bagbagak. Siguradon lang. Saan ati barkada kan bisyo ti adda iti utak mo kung naktumot? Wen, amok daytan. Saan amasapol nga ulit-ulitan? Ala, si kapay man nga rod ti agluto iti pangrabyanta. Ne, apay nga siya. Adda ka mat. Na, day off mo ita. Saan ka de? Ala, wanan. Agluto akong tapno awan ti ado asaom. Anyat arami idam dito'y balay, ninita. Dituyak pa'y man amaturog nanang. Ay nawaw, ada ka diti diyo na kinaawatan ken Alan. Saan pa'y nga rod anagawid katrabiin nanang? Amangan no nag-overtime da. Imposible nanang. Nagiinom lakit di dagijay. Kunak man no insardeng na ti panagin inom na. Saan pa'y anagnakam, kadanda ni maustel iti kaiinom na iday. Hay, amo pa'y iti day dyan tao. Noan niya ti imbaga ti gayim na anabisyo. Kat isumot ti aramiden na. Anya, Nalaka ang ma-impluensyaan day dyan nanang. ay nawaw, narigat mo ti kasta. Napatpatag pa'y gayam ti bisyo kan barkada na, ngam iti sika. Hay, nakunayo pa'y nanang. Kasanulaangan numaadaan kaminton iti anak. Ay, siyakton ati marigatan. Pare Pilo, agawid ahon. Sigurado nga guro na yan nininitay dyan balay. Ay nawa, kag-overnight tayo pare. Oh, apanak mo sana kagawin. Pare, Hindi, agrason ka pare. oh, anya ngay, ti iba ka kinukuha no. Agsaludsod, pare. Ay, mabit lang pare. Tagpanunot ta. Pare, nakabutbutang da siya no makaungat. Amon, pare. Iba ka ngayon tugot na kanibaw si Jam Manila. Tada yung delivery yun. Ha? Sigurado nga dumanin ti follow-up question na, pare. Di, agin uungit ka pare. Tapno agbutay. Ha? Ay, wala niya. Hasta talamita pare. Diskarte lang, galing. Awan makalapay. No kaya tayo tayong siya. No kasapulang agrason ka. Alamita, pare. Sa dino tinagturugam idirabi si kalalaki, ah? Nag-overtime kami. Anya? Pudno ti bagbagak. Intugot nak ni Boss sa Manila. Ada in-deliver me. Oo, saan man asyak ti ululbudam si kaalan? Nairuam kamutin nga gululbuda. Ay, nawa. Saan ka gululbud dinita? Pudno ti bagbagak. Ah? Agong ungat ka? Kasalumad namin.
Kasla ulbod na tao iti panagkita yo. Ibagbag lang aruden ti pudno. Di na pa'y lapat yan. Anyat kayat yo amang nagkaya. Amok dagitan nga style yo. Agin uungat kayo tapno agbutang kami. Apay, di ka mabutang. Di ka mabutang no maaksidente ka manan, Nalipatam ka di adandani ka maustal iti kaiinom mo day, Ha? Makamu ka man lang hindi ta. Uwa. Ay, no! Agsubli ka dito! Kasarsarita ka ba lang? Ngam pumanaw ka matan! Ayan! Si Kamagayam ti sarsarunuak ni Nita. Ni, si Kamat Gayam Olive. Kumusta ka matan? Okay laang, busy iti trabaho. Si Kangay, kumusta kayo iti kasinsin ko? Ay nawaw, apay nga agsin na ay Kangay. Masansan nga ro ti panagapam eh. Anyat pagapapaan nyo aya. Ti bisyo kun barkada na Kanayon mo't tin amarabyan nga agawid. No daduma, agsapa pa yan ti panagawid na. Ay nawaw, kunak man no insardeng na ti panagin inom na. Ay nakunkuna na laang dayjay. Ti kunana kat nagbalbaliw kanumatan. Ulbud na laang dayjay Olive. No ayaban ti gayem na, sumurot adagos. Sungbatan nakto pa yan ita. Anya? Sugsug nga min ni pilo agayem na. Daytoy met alan, may samet nga uto-uto. Umayak man, Auntie Susan. Agtugaw ka, balasan ka. Agyaman naklaunay, Ante. Anyat masapol mo, Olive. Awan mo't kidi. Kaya't ko lang ti makiinistorya kada kayo. Naranaak ngamin ni Ninita edi na minsan. Kat naibaga na amasansan ti panagapadakin kasinsin-alan. Ay nawaw, anyat pagapapaan da. Ti bisyo kan barkada ti anak yo, Ante. Anya, kunak man no insardeng nan ti panagin inom na. Saan kanumot, Ante? No ayaban dagiti gagayem na kat mapan kano adagos. Ay nawaw, awan mo't manaknakam da dya tao. Danda nila nga ruden natay iti kaiinom na idi. Ita, ulitin naman ang. Dayta nga rod, Ante. Di na panunutan at ikabalay na ti kaasin no maaksidente manan. Ay naapaw, urayan nan samot amabaldadaw sa agnakaw. Pag nga asim man alan, Ay nawaw. Apay ka dinanang. Anyat basol ko aya. agsingsingpot ka kumamutan Ne. Awan mo dagas ka raramidag. Di ko nam ide kat insardeng mon ti panagin inom mo iti arak. Gatuan mo Anya nga raw jay indanon da kanyak. Irasonam kanupa yun ni bakit mo. Asino mo't tinakadamagan nyo iti day tananang? Nakasaritak a mismo ni Ninita. Saan nga amin nga ibaga ti barkadam kat aramidem. No maaksidente ka nga idita. Saan mo't siguro nanang? Ay pangasim huston ti arak. Huston ti barkada. Isag paminsan laang mo't nanang. No kayat mo tinaragsak abiyag. Huston ti arak ken barkada. Makigayom ka kadagiti tattao amang iturungken ka itinapintas adalan. Saan ket adagiti tattao amang yaw awan ken ka. Arak mo tinwar mo pare pilo. Shot manin aparay. Kanya? Apay, kabuteng mo ni Ninita. Sana kasta pare? Sana takas tagin dyan para alan. San maawatan ni Ninita reyta. Pare ko namot to na. Ha? Agtukaw ka kitay. Tamangirwala kiti pulutan ta pare. Di ka madanagan. Tano ayatan na ka ni Ninita. Sana makiwin na swas day dyan. Nakabutbutang pare. Agpanunutan tumanay ni tirason mo kan kuha na pare. Di ka madanagan. Tatulungan kang agpanunaw. Nukas tamit la ka na yon. Nasaysaya atin no agwin na swas talaan alan. Na, kaibagbagak laang nga dayong paaramid ni Buskanyak. Nauma akon iti kasta pa nagrasrason mo. Ay nawaw, di ka di makawaawat mag. Nagrigat ka lagi di nakasarsarita. Ha? Saan asyak ti ulbudam ta nakasaritak ti bus mo? Anya? Anya? Naklaat ka? Ipagarap mo siguro nga gululi makaklangan niya. Ninita, saan gumamata kasta? Di ko nam katlikli ka mon ti arak. Ngaman niya nga ita. Awanan, na-impluensyaan na kamanin da apilo.
Dayjay apilo ti mangyaw awan ken ka kunak tumot. Sana po no dayta. No ibaga ni pilo nga inumam tisbong, aramidam siguro niya. Unay ka ninita. Tila ibagbagamot. Ala, ni pilong ti asawaam. Ah. Agden na kay kitdin. Isumat ti priority. No adde ibaga na, agtungpal ka adagaws. Talaga addi ka agpampanunot, Alan. Na. Swertem kumakan ninita. Ngaman niya tinaramin mo. Tapno ibaga kada kayo nanang. San asyak tinakiwin na suwas kang kuana? Iso tinakiwin na suwas kanya. Wan atati mo ngamin ibagbaga ni Pilo agayem mo ti patpatyam. Noan niya ti ibaga na kat aramidem mo't adagos. Kasla isumatan ti asawam. Saan mo't ananang? Da kayo kidimot. Iso ana uma ni ninita, takasta ka. Ala, ni Pilo ti asawa umaon. Saan akon nga agsubli ijay nanang? Ay nawaw, kasano nga ti plano yu akalay sa. Awanan, di yun namnamaan nga adda mapasamak akalay sa itinagbaetan mi kin ni Alan. No kayat na, di uray ti barkada na langan ti asawaan na. Isumo nga ro ti priority na. Adya, Ay nananang, nakabot-buteng ti makiasawa iti lalaki ang nalaka ang maimpluwensyaan iti barkada na. Sakit ti ulo lang date na. ada kang kadaytaa. Baybayan tayon. Saan laang mat nga iso ti lalaki dito'y lubong? No di na ipangag ti maibagbagakan kwa na. Basol na matin aday ta. Anya ginadamag ko, auntie. Makiasawa ka numat ni Ninita. Word, makiasawa ka no. Asino nga ti pakiasawaan na. Ni tito nga ex-OFW. Aya, Word, balasan ko. Nagasat day ti tunggal maysa. Ta saan amam Marta, kan saan anabarkada ni tito. Amuna ti priority na. aywan saan akas iti dadduma dita. No anya ti ibaga ti barkada da, oray pakadaksan da, aramiden dalatta. In short, uto-utuda, di dagpampanuno. Anya di pagsarsaritahan nyo kan kasinsin Olive itay nanang? Ninenita nga ex mo, makiasawa mo't gaya man. Anya? Oh, makitam data. Gapot ta sabali ti priority, ikasaran ti sabali ni Ninita. Makatawon laang sipud na kiwin na suwas kanyak. Kasta talaga. Asino ti mangikalay sa akin kuana? Ni tito nga ex-abroad. Anya? Kat si kangay mat, kastamlatan. Mapmapanon ti tawon, ngem awan lata nagbaliwang. Bagbagay mo tabistida makasinsin. Di ka mapan iti ayan da Ninita. Lokasta? Ijay ti papanan nyo kan nanang? Wan, mapan kami makipangan. Saan ka ding imbaga ni Auntie Susan kang ka? Enjoy lata. Si Kangay, sa dino ti papanam, iti ayan man ang tigayem mo? Ay nakasinsin, agpanunot ka na imbag. Kanyat kaya't mo asawon kasinsin. Uston ti arak kan barkada. Saan nga amin nga ibaga ni Pilo kat aramidem met. Tano kastalaeng, awan Sika ti mayaw awan iti udi na. Kukwam to ti umapapal. Amangan kunak no dito'y tinagturungan ni tito, nanang. Awan ni tito dito'y balay, ada ije garden yaw. Ni, kunak man no rest day na ita. Nagagatlaunay mo ngamin ta asawam. Nasingput pa'y ananang, saan anabisyo, saan anabarkada, kan amuna ti priority na. Naimbaglaangan ata inaklon mo. Una, takas makita kat napudnumat je tao. No awan ti aramidam, mangitulod ka nga ron iti merienda iti garden, ang mga numabisbisinan day jay. No kasta, ag-migrate kayo mat pare Pilo. Iti lugar lang ni misis ko, pareng. Saan kami nga abroad? Ay, Sika nga, anya mo itong plano mi ti biyag mo. diyak pa yung arudan mo pare.
Ay, kat mga sawa ka manin, aparay. Kuma, nadamanan mailawan. Ngam awan matan, pare. Kasta talaga timpiyang, paray. Lalaingam tagbiraw. At dantaw, paray. No awan di agbaakaklatan, pare. At dakin ka daytaan. Sige, ang pakada ako. Agimpagi kami pa'y ngamin kin bakit ka. O na yun ay agasat ko, nanang. Dayta, tiganabom. Ay nawa, kasalasan dakmot nga nakiti kasta pa nagsasauyo. Anya nga ita, pinanawan na kamutan ni Pilaw. Dayta ngamin. Ninanang mo't. Arakan barkada ti priority ide. Anya nga ita, sika tinayaw awan. Ni Pilaw nangasawa mutan. Kat sika, agbaakan sa mutan. Diyak lagi ti maklon humapasamak ti bagbagayo, nanang. Oray agsangit ka pa'y itidara. Awanon, naladawon da ita pa nagbabawim. Nudimngag ka kumaiti. O di nasaya at kumatinagbanagam. Amangan no addamutan anak yo kan ninita ita. Kasano kuma, katadamot ang asawa na dayjay. Nakiasawa iti sabali. Tasabali mo ngamin ti impang pangrunam idida kayo pa'y. Nagdagsan ni Tirik na, nanang. Kas na ko nakita yun. Naladawan da ita pa nagbabawim. Inyaw awan nakatitao nga imbilang mo kas gayem mo. Ay, nawaw! Saan adakas ti makibarkada? Ngampiliam ti barkada amang iturungkan ka iti pagsayaatam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.